We are going to praise the Lord. And to worship the Lord in the splendor of His holiness. Yes, Lord. Hallelujah. Sizothi yebo lisenamandla. Yebo linamandla igama. For there is no other name that is given unto man. It's not silly song. Yebo
kuyenzeka kwikhona zonke zaseswaneville egameni likaYesu Kristu waseNazarethe yonke imimoya iyakhothama amagunya aphansi yonke igula elilawula emkhathini elilawula phansi amanzi Jesus. Tulisa yonke imimoya ekhona
ohlatheleyo enyelana nezulu lakho ungayithule ithi cwaka phakamise igama lakho ebuhlweni lelo lokubonga uthema sephakamisa uzabatsala abantu badonse inkosi badonse ekhanyeni ukuze lidumise igama lakho. Thank you Jesus Christ, amen. Sibulise ntathu umfundisi nomkhonto noma sibulise abefundisi abakhona phakathi kwethu, sibulise otata, sibulise oma obhuti nosisi Sunday School ngegama lenkosi uJesu Kristu. Haleluya. Yesu khona la mic njobe lacala. Haleluya. Yes. Siyabulisa ngegama lenkosi uJesu. Haleluya. Wabana befana khala msemqanduli Eastern Cape idolophu engapha komthatha nje. Ngiyahlala emthatha ngishadile nenkosikazi uThixo wanenzela inceba. Ngiyambulela ke uYesu ngihamba naye. Ngiyambonga uThixo ayikho into engingayifanisa noKristu empilweni yami. uKristu uzizinto zonke ngaphakathi kwami. Ngingumuntu izolo benibalisile ukuthi nami ngiswa nenceba kwikolini. Mhlawumbe umfundisi ngengekho apha ngoba kunani kude nami namadinga kaNkulunkulu, kodwa ke uThixo walenzela inceba. Benbalisa izolo umuntu uyabizwa uThixo amadimoni amlibazise ngecawa. Ngathi ukwamadimoni astrong njengoba sijongile amakhulu la kuthiwa zi-monitoring spirit, ngamanye amagama kuthiwa zi-religious spirits. Akwenza ube ngwasecaweni ungakwazi ukukhonza nomuntu enyikhonza. Uthi ukwazi ukukhonza kube right, ukhonze nabantu besonto lakho. You must know ukuthi ubanjwe ngaloo madimoni. Then-ke uThixo uyakwazi ukunikeza into ayibeke ubanjwe ngamadimoni. Umsebenzi wawo ayakudileya. Every time usiva ixesha lathi lakushiya sokuba likushiya nyani. And ngithele izolo ngomuntu xa efika ezulwini uzawuphendula ngento ayenze emhlabeni. Mina ke ngiphume mfundisi phaa kwaDade uVuma, ngibethwe moya, ngibe phambi kwezindlu. uKristu akayenzi into nje. Every time uThixo senza into unenjongo yento ayenzayo. So uThixo akamkhuphi umuntu esonweni amkhuphe ukuyezulwini. Ungambini mhlawumbe nawubaphitisela abantu abaninzi bathi mavana ukukhutshwa ezonweni ubheke ezulwini ekhaya. Ukubheka ezulwini iphathi yalento siyenzayo. Otherwise mawukhutshwa ezonweni ungeniswa komunye umkhosi, ngoba kuthiwa weze emhlabeni uzayichitha imisebenzi kaSathane. Yabona xa uThixo ekukhupha ezonweni ufuna uchitha imisebenzi kaSathane. Wena ngokuvela ubanjwe zi-monitoring spirit uye kwelicala likaSathane usebenze kunye noSathane. Usebenze noSathane usendaweni yokholwa. Uthetha kamnandi uthandaza kodwa usebenze noSathane. Abantu abacinga bafana amadimoni ifiva xa ingenile uyakhohlela. Amadimoni akayofiva, ahlala kuwe ungakhohleli, ahlala abe nawe ube mkhulu ecaweni ubanjwe ngamadimoni. Ube mkhulu ubanjwe ngamadimoni. Amadimoni abambe umkhulu, akugcine amadimoni umkhulu. Yabona ngoba witchcraft yale mihla is so dangerous, i-scientific. Utrainwa nokuthetha isilwimi. Ungacinga abantu xa bethetha isilwimi bakumoya kanti batrainile. Bayakwazi ukuthetha isilwimi besuka phansi kwamanzi. uPaul unezinto azibhalayo apha sinceda ibandla sinceda siwina nemiphefumlo. uPaul unezinto azibhalayo xa ibhala athi ke zizipho ezi agqitha kwezinye athi zii-tools. Ezi zii-tools kukhona umoya wokucalula.
le mic ngenza imali asiva kahle esispeak apostoli yebo kompilo sibuyisa oyisakade yakhetheleza lathi haleluya. So umoya ya yokucalula eminye imimoya ileyo ba umuntu athebile emanzi phambi kwakho umbhaqo by witchcraft ebelile manzi uyibona by and i-witches nenhlahla xa zingena azoze zikasharishe. I-witches kanti isiposition e-right ngoba sifuna umanipulate awuyibhaqi i-witch ngemvi asharisha. I-witch ifuna le ndawo ezawukwenza into bibe in power because umsebenzi wazo ufuna ukuzapha i-witches apho zizakhona zizakule ndawo. So xa uJesu engaphakanyiswa amadimoni ayahlala. Ilehlupha amadimoni ukuvakaliswa kwegama likaJesu. Kanti igama likaJesu lenza amadimoni angakwazi ukuhlala. Yabona xa igama likaJesu liphakama amadimoni akhohlakeleyo ayakhothama. IBhayibheli lithi waphuma uFilipi wangena eSamariya. And uFilipi first office kaFilipi wayengumvangeli. Abantu abaninzi bacabanga ukuthi uFilipi wayengumvangeli. His second office umvangeli. uFilipi was a diacon. Abantu abadikoni abalimali cha sikuna family diacon nje ukuthatha umuntu weeconomics. Atwaye bakwazi ukuyitha imali beyibala bayithe. Ukuthi imali uthi ungafana izibaba kuyarentiswa imali. Basalisa. Bayifake babone nje bahlele nje kuba khona ikhona lifakiwe then umsebenzi kaNkulunkulu wena uJesu engaphakami sizabana amaxoka ngamadiakon. Tabamotonzi Ingoze kufuna ukuthatha abantu ngenxa bephakamise izandla uyoqala nabo icawa. Ingoze ukuthatha abantu ngenxa basuke baphakamise izandla wathi wabezokuthandaza inkosi uJesu uvela uqhubeka kwizenzo bingenziwa lonto. Kwizenzo bekubhalwa ileta wahlaba postile from Jerusalem babheke kuFilipi eSamariya bafike babeka izandla baqola uFilipi ubamba indoda ephile sayenze i-elder. Bathi xa bebona le ndoda oPeter bebeka izandla wesikamanje kaboyidwe bayaphokiseka. Ngathi ngikhona apha andiyasiyokunemala kanti-ke ngoba le into ngenzayo kanti ngijikele ngakuyiphelisela. Baninzi abantu abasezayithenga le nto ngoba thina sathi cawe nabantu abangahlatshwanga. Uyathekiswa. Yabona indlela abantu bebebhakwa ngayo bebebhakwa xa umfazini ngoba umuntu ohlatsweliswa akonqeni ungqini. Umuntu ongahlatswanga liso akafuni ungqini. Ucimba fanele ukhulile. Amathonga iqhatha athi ukhulile awufanele ungqini. Nakuona izikhulu zecawe nifundise into awungqini xa umkhulu awuguquki awubekwa zakhe awuyinga phambili unguthixo. Wabisagcina ebusuku bengithixo. Baqaphane abantu esitaweni kuthiwa ungumama omkhulu ufike ungayi ngaphambili bazawuthina abantu ubalonge ngabekwa zakhe. Khona abantu bathi amen abangaphethiyo abathula fike nje phule ubambisa indima sasasenzo of God. Yobhubhe bambisa indima phesirhogweni. Isiwoko. Oh my God. Ukupita uthi wena unguKristu. Uthi uJesu wena uyithatha inyamile. Akho inyamile ngathina le. Into uJesu akathatha istep abheke phambili. Uthi my pressure was a little. After 2 days savuka. Uthi upita ngeke. uJesu akathi Petros noMathimo. Uthi suka Satan. Ohleli kuPeter. Ungahlala nguSathane eshumayela. Nahlala nguSathane eshumayela umntwana omkhulu uSathane ahambelayo. uSathane amenza amnqinela uSathane. Ngokujona uthi wavela isiphulo sabiza umlilo onjengomenzweni. Ngoba
Ifamily spirit, umoya osenza ungathi ungcwele. And the family spirit iwudina umetha kodwa ukwazi ukuhlabelela. Ifamily spirit ikudina ulala namakazana kodwa umzali omkhulu wasiwayijobhela. Ifamily spirit. Ifamily spirit yakwazi ukwenza ube ne-credence, ube kumfundisi uthakatha. Uhlala uvalela abantu abazisa mphiko ukumfundisa othakathayo une-credence, unesikhundla, waziwa njengomuntu omkhulu nasekhathini kuthiwa wethu Mose family spirit. Mose umoya endixa singakhulanga enkosini sicinga bonke abantu basetyenzwa phiko kukhona abantu abasetyenzwa kathumoro khona abantu ehleli nabo apha sabanikeza i-credence, sabakhulula, sabanikeza igama loba ngabefundisi bengaphothukanga edakathweni. Very mandla eli liphethwe ligwirha elibizwa ngoba ngumfundisi wethakatha sipholuyatha. Ibona imandi ningakuyenza i-progress nje siphethwe ngabathakatha. Singakhuli nje sisenza into eyi-one siphethwe ngabathakatha. Until kwenze ku-time to time. Ngokuthi umprofethi wathi each and every time I will raise a man, and this man will have an ability to uproot. Generation ezayo njengoba ningenazwisi abantu abizwe unqabile apostoli kuyi-generation ezawunikeza 10,000 ithi yona 10,000 hlambile sifuna izwi izawuyeka uthinta i-10,000 umhlaba kodwa i-generation ethi ngathi 15,000 yosuku sifuna izwi njengoba izwi lingekho nje sidipende ukuwaste ixesha sitshithe i-15 rand sihlale whole day sijikeleza sisenza into eyi-one. Oh my God, siyophuma ngo-2 o'clock ngempela sona senze 10 minutes xa siyawayinda. Yes, i-generation of God uzawuziwani kodwa i-generation futhi ubele ngasozibethwe inkawu uyibetha namhlanje ivukile lezayo suthi uzayitherifaya ayizikothuka ayizelwa ngetafuleni kaJezebeli iphule enhlabo onhlweke enkulu I am praying for my sister to strong in the Lord. Those who know their God, they shall be strong. So I am praying, Apostle, this is our time. This is our generation. This is our season. Let us be strong. But senzeni Apostle, senzeni asifika sokuthi senzeni siyasaxoxa ngenxa yokukhavalisa inkawe sangamamenemene ngenxa yokwenzeka I will never die like a rolling lion. Genesis chapter 42. Help this reaching, Holy Ghost. Help this reaching, Holy Ghost. Help this reaching, Holy Ghost. Holy Ghost. Help this reaching. Holy Verse 7, then we pray.
i-gospel enama-dimension minus power. I-gospel eshunyayelwa lemisha eSouth Africa i-gospel ekuthethwa nge-dimensions kodwa usiboni. And lo ongaphambili kuba i-mic ikuye asenze ingathi sifuneka siyifinishile le nto ayithethayo. And ibandla esililo eSouth Africa ngacinga fanele sinothixo omnithi ngoba singapersecutwa kanti asiprovoke isathane. KuseSouth Africa apho xa ushokoloza usathane abefundisi nabantu babhala ngawe kuFacebook uthukwe namakholwa uthukwe abazalwane ngoba abazalwane babanjwe nguJezebeli. uJezebeli uyarulisa eSouth Africa. Into esenza siyakhumsa akhombe kwasuphakama confront uJezebeli. uJezebeli usibambile uhlengile ngawenza intando yakhe ngoba sithi sizalwa sibe sisihle ethafileni yakhe. Ayikho indoda engafana no-Eliya iphume esithubini ithi kuyosebenza ubunzima. Sithi sizalwa sibe etafileni yakhe. Ngethandaza inhliziyo nayo umelele ukufa. I am ready to die. I'm ready to lose platforms. Platforms abantu bekuzithola ukuthi kuyivula ententeni uthixo ekuyibambi ngeke inyeni yathumeleza thuleke kwezethandaza funa uJosefa wababona abafowabo kodwa wasishaya ongabaziyo. Mhlala ndizwa uthixo ngoba ecaweni ndakincane leso sikhathi bathi bafana ndibaleka isikolo ngabenzela inhlahla yentoba ngoba ugrade 12 ngithetha ndimfunda ngabe ndincika ndampasa ngendlela yokuba akanondise university. Ngathi ke xa ndisanda ukuphuma ugrade 12 unyaka olandelayo ngo-August July ebusika ndathola uJesu. Mangithola uJesu ndisindiswa mfundisi uMahlasana ingashunyayizwakhe. I remember ndandiphangela ngihola nge-fortnight athi ndifonile ngolwesihlanu eMkambuli epolice station iveki yakhona yayingekamyela. Xa ufika ngiyelo kwakunedrain eyayisaziwa inomngxulo omkhulu ihamba amanzi amdaka iqokolela amanzi edolophu iyowafaka kulaa drain. Kuthiwa ke xa ndibaliselwa ngoba kwasasunday ndingasazi babetheni kuthiwa xa ndibaliselwa ndandingafuni ubhatala bandithathe noteksi kwiteksi esukumthatha bandiphose mngxunyeni. Xa ndibendijula kule drain kodwa mna ndabona umono kulaa drain ndinxilile yima ndingasindiswanga ndabona ilahle lebhola ingathi ilanga lisiza likhambaqhamba ndisemngxunyeni kwavela isandla esingathi sifakwe eflaweni esimhlophe qhwa sandibhotsa emngxunyeni wasasandeni ndigcwale endlini yam. Kusomama uthi ubusuku bonke bukhala ubona ihempe igcwele igazi uyakuzwa uhlabe umntu na. Ngithi andihlaba ngamntu uthi yini ophakathi ndithi ndifuna inkonzo yomntu funa uyesu angene ngaphakathi. Ndasuka utata ufosi wakhe Shumayeli uthengela amabizi abantu abafuna ukusindiswa wangikhatha uSathane wakuphuma phandle uhambe. Ngithetha ndibhele emnyango ndaqhulwa yinto endingayazi ndaphaphama iphakathi kootata ababini bathi kwathi ufuna ntoni ngathi ndifuna uJesu osindisayo. Halomini mfundisi uMahlasana yatshintsha impilo yam. Xa ndingena edolophini angake ndiyibone iLas Vegas engangcila kuyo. Zange ndiyibone iGodzilla engandingcila kuyo. Ndaphuma ndagoduka kukwinto ebuzawungcola abolala ndafika ndangena phantsi kwebhayi oleSunday
uzombonza dalala ngoba ngithetha ngiphuma efa ingoba kuba ngokomso akushiwa mane akushiwa efa kusengisaziso esithi ngomvulo akushiwa ingozi ukusukela kwabantu abakhulayo ngoba isamotivate bebashiwa into ekhulisa ibandla kungaphandazi anibindi enibeza sigule sizifo ukungazili kuhla ukungathandazi kuyakhulisa xa ungathandaza amehlo akho kamoya ayavaleka awuboni uxhomekeke kwi-naked eye ubona ngelihlo ubona apho kodwa ngomsa kushiywa uyathandaza andasha andazikawe ndazimfundisi andazilutho whole day andasha kwasaba ngolesibini ngabuzwe khaya uvalelwe ntoni endlini whole day usukela izolo uvalile kukulo lapha ngaphakathi engathi impilo yami iyaduma ingathi ndiyakalelwa Tuesday, Wednesday, Thursday I got it dropping Thursday I think late I want to come upon something like a wonderful like a interest call Peter Matthew chapter 11 we are Peter Ephes who 28 his son who did memorize that could make up a moment except with a shine what we let the parent do it to open what can the Unkula will permanently the time and place I'm a quick attacking on the heart the time as the COVID is in the title one on peace appeal and get a phone fast appeal I'm in the Pangela who did one Munisa who don't 13 what was a party on the phone I'm a quick I sacrifice a 13 life so we are full of it from spiritual you see the minute when I go to the 13 when you can't say no time you learn says of God I will leave we quote us we are near to quote that dead you can't say we are looking like we says of you tell me that we are only like until you wake up there is a premature death. Not if you see the number of Chinese upon the line. He knows. Who can you call any lady? We are close to the who could call up any terrorist way, any niggas way, he posts to see the town, he let it pound. What you can tell about the world? I was shit like never look through. We are called Satadaye. He clearly says, what happens was making years, but we are so true and never menace. Every lead, what to the general and who put more about that was a mean as a browser. I like us, we are feeling up. There must be a film dark. Empathy plastic, a petioso dark. Make imagination dark. What a good about the time. That is a meaningful word. That's not a very good. I'm not talking about. That's the message. Never you want to get so moment. That's the message. It is unknown. I'm not talking about now. I'm not telling you the place and that's what out. That's the message. You can't be. I'm trying to march. When
lana nibetha lemukhonye ngalolusanga ngendlela yesiphosa lingenziwa ngamasiko ligeza nayo ligeza kwenu wathembamile wamiyeka namthi ngakho yathi ngevosi suyeka qhubeka uJesu uyaphila. Usatana abelezi bazaziyo ngokungasedreyini kuphekile kodwa umonye wakho wokuphuma amanzi aphilile kodwa usatana ngoba kodwa behlule amakhasi nomhlaba ndilala ngamakasi ndikani kuphathwayo umonye ndibulala ngendima zabephefumula uJesu uhlamba izona ayisekho into engaphuma umonye wakho ndingathi ndikwazi ubhiya isethaveni ndibizona ziyahlala ndingathi ikhonfanele andizuyeka. Verse 9. Omna chilingwa Marko chapter 16 verse 1. This is how far now. Verse 9. Yes. uJosefa wakhumbula amaphupho ayewakhuphile. Chapter 1. Okay, this is chapter 45, eh? No, funda 45 more. We call the mic now. We when the son the mic. Polisa maseko. Yanini kubaba ifike nithi kuye. uJosefa indodana yakho ithi uNkulunkulu ungibeke ngaba ngumbusi walo lonke iGibhithe. IBhayibheli wathi uJosefa kubafoba. Bengahambile idlala endleleni. The message lady put to me. Yes, sir. Kaulesani ni kaulesa ngesipiti. Nilake kutata. Apekele nisenika hamisha. Wakutabiafa. Ekutata tepe sifante une message na. Umani abelikhala ningaze nifike simuka awasani uthiko niphakamisile kuphela funda mama le verse yamfutana Marko chapter 16 verse 1. When the Sabbath was over, Mary Magdalene, Mary the mother of James, and Shalom bought spices so that they might go to anoint Jesus for him. Yes, Kumelek. Very early on the first day of the week, just after sunrise, they were on their way to the tomb. And they asked each other, who will roll the stone away from the entrance of the tomb? But when they looked up, they saw that the stone, which was very large, had been rolled away. As they entered the tomb, they saw a young man dressed in a white robe, sitting on the right side, and they were alarmed. Don't be alarmed, he said. You are looking for Jesus the Nazarene, who was crucified. He has risen. He is not here. Verse 6. Yes, full verse 6. Kepha yathi kubo. Ningethuki. Nifuna uJesu waseNazaretha. Ningethuki nifuna uJesu waseNazaretha. Obethelwe esiphambanweni. Lo ebethelwe esiphambanweni.
lapha bebembeke khona. Sabok, ngiyaphikiswa namandla. Le 30 minutes and night we will share these two verses. UJoseph uvuka ekuseni abheke kubakhulu abantu. Ehluthwa liphupha anawo. Ufike sithi ngibone umbono wesithungo sikatata, isithungo sikamama, isithungo sabafowethu. Ngathi esami isithungo siphakathi, ngabona esabo siqubuda. Kusho isithungo sabo, uvale ibhayibheli yakho so that ifocus ibe kumzakhele zisithandaza. Ngesikhathi uJoseph ebalisa lo mbono, ebeke wathungelwa ibhanti eyahlukile kwakhulu abantu. Eyakhe yaphuma ingalo ezine, yaphinde yanamabala. Akasehlanga esifisweni sabakhulu abantu. Ma efika neliphupho, bathe besakhwaqisekile, babona nenyanga, babona neenkanyezi zisiwa phambi kwabo. Yanyuka ipresa yabakhuluwa, bakufane kanti abazophatha ngokufana nabo. Kanti njengoba lo mfana ebonisa lo mbono, sisizalwa naye sinomona. Oh my God, isetakanazi ekafisha. Ngibini sibheke kwasheke. Njengoba lusibhashe futhi. Yazi ukutata kaJoseph, uthi mfana wamthatha isikhafutina, uyabheka abakhulu abakwesikusheni. Uthetha isehla, ithi bonke wathi kayingena kwasheke, wahlangana nomfo. Wathi lo mfo kuye, ngibafika abakhulu bakho. Besithi masibheke kuqha. Abekho la kwasheke, babheke kuqha. UJoseph waphuma, washeke, wabheke kuqha. Itreyini lesitulo, itreyini yabasheke. Kodwa ichaza ngamadoda esitulo. Mfana kodwa yenqwelo sikuyo ithunyelwe seke. Hayi kwesiphayo ingenelwe ngamadoda esitulo. Uthetha evele tupa, zambone sesa, zathi nakulowo thetha ngcono, basigqibe ngokumbulala. Wafele iphata yakhe, yayosiza ukuthi wasekumbulala madoda. Wasimthengisa ma-Israyeli ayofele iphupha. Thina sizawuphela ikhwani, sithathe le ngubo yakhe, sihlabe egazini lelikhwani.